Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ri dengpen SSG tumaphan panungsi tangka suri kep kironpon. Chinthong constituency ang kangaro kiongdung sarkar pen ki pipon PMAY jehemso ki patang tialam ki kiklang. Lakha pharoi sira kep dipu ST Alicia long BJP asong pen bangkor asir kebatum MLA ticket ke hangdun. ECBirta kemi love without reason lapen Baptist Christian Hospital Tejpur chelang pepen angtur lapen angham ke wakmati ame ke do atuma phan aki joy pen surgery mati sekelanga sai ke claim ponji aphan si Karbi Anglong ara do ana phanta pachini ponlo lapen lapusan over sai ke mi ka chu endunji aphanta phaponlo lapen labang so sai ke claim ponji lake ke wangji thangthang ni phai kor hini pen inkora truck ani an lapen adim lake Baptist Christian Hospital Tejpur along Bangso long plada kalam the kachini thuji aphan la screen along ke paklang pon contact number along humri ignon project officer Sarun Samen Hanse Aturkimi Community Health and Development Program Dongmuka Karbi Anglong Karbi Anglong live kelang do anarat phanstami kardom parjeriklo nili birta than mang phi sami beauty bepi non birtang ton pen archuponik tha kidamtang ni phain korap clear ni ada por phai kresia por Hanjang Langso Sports Association ki pathu klamalong Bokajan Elisiang kangaphan Assam government pen ki pandong pipon lakpati baido tumaphan tangka suri kep achek pipajir ponlo SSG tumaphan Klason si Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma pen lamthe ki jai ponke non suri kep nang piponlo labangso tangka pen kaching thurasai claim dam pon bom pulotangte ki wangjiar ni ke suring korap pho an pipajir ponji Assam government hin pen lapen kiwang jilangani BJP government kiwang thulote suri phokep atangka pipajir pon thuji pusi SSG lapen marli atuma phan than pachini pon Bokajan Elesian kang Sainik School ta padovek po lapen Bokajan ang kangalong break jam adimalong residential school ta in pulo lasomsi khatkhati koilamati lapen dolamara long puta than pajirni pon Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Kliramong hanga hin pensta Karbi Anglong ang kangkaching tour sai claim dam pon ulo BJP government kichari pen ki puta than pachini Dipolong flyover Medical College non University pen chenglo rongato kanu anta pinang an akam ki claim dam pon lo puta radang no than pachini pon Bangso Melong MP Amar Singh Tiso MLA Dor Singh Ronghang MLA Bidya Singh Ingleng MLA Rup Singh Teron MLA Dr. Numal Momin Karbi Anglong Thomas Council EM lapen MEC tumpen chenglok Karbi Anglong Thomas Council official lapen tu DC Karbi Anglong Thomas Council board chairman atum chitong dunsi Melong RDP tun মোৰ যেটো বিশ্বাস যে APSLC লগত জুন পাৰ্টিয়ে যাব APSLC ডুবিব লগত যাকে লব তাকো লগত ডুবাব কাৰণ ইয়াৰ মানুহে APSLC ভাল নাপায় আৰু তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি যদি যি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি কৰে তেনেকুৱা ৰাজনীতি কৰিলেতো কাৰ্বি আংলংখনত আকৌ পুৰণা দিনবোৰ ঘূৰি আহিব ধৰ্ণা ধৰ্মঘট আন্দোলন এইবিলাকে ঘূৰি আহিব সেইকাৰণে কোনো ৰাইজে তেওঁলোককো ভোট নিদিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ লগত যোনে মিত্ৰতা কৰিব তেওঁলোককো ভোট আলঙত ডেফিনেটলি 5টা সিট হল আগতটো 4টা আছিল এটা 5টা হল গতিকে নতুন মুখটো লাগিবই পুৰণা 4টাৰ ভিতৰতো আমাৰতো তেনেকুৱা কোনো কথা নাই পুৰণা থাকিলে আমি ভাল পাওঁ কিন্তু যদি আমাৰ ভোট হৈ গল ইয়াতে কোনে কাক ভোট দিলে আমাৰতো গোটেই এটা নিয়মত হয় অলৰেডি আমাৰ বোকাজানত সিলেকশন হৈ গল তো না জানো দম আমাৰ বোকাজানত অলৰেডি সিলেকশনটো ইয়াৰ ফালৰ পৰা দিলে খালি ব্যালটটো বন্ধ কৰি থৈ দিছে দিল্লীত খুলিব এটা পুৰণা জনে পাইছে নে নতুন জনে পাইছে মইতো ক'ব নোৱাৰিম মইতো কেনেকে ইংগিত দিম বক্সটো মই দেখাই নাই এওঁলোকে ইংগিত দিব পাৰিব কোনে বেছি পাইছে এইবিলাক সেল হেল্প গ্ৰুপ আত্মসহায়ক গোটৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন আত্মসহায়ক গোট সদস্যৰ কাৰণে 10,000 দিম বুলি কৈছে 10 জন থাকিলে 1 লাখ আজি বোকাজান এলে সমষ্টিত সৰ্বমুঠ আজি বিতৰণ কৰিব 16,675 আত্মসহায়ক গোট
সদস্যবিলাকৰ কাৰণে আজি 10,000 কৰি একালীন সাহায্য আজি দিয়া হ'ব। গতিকে আপোনালোকে জানে ইয়াত বেনিফিচিয়াৰিজ বাহিৰেও আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সকলোৱে ভাল পায়। ভাল পোৱাৰ কাৰণৰ পৰা ইয়াত 30,000 মহিলা আজি গোট খাব। Sang Tidipen Project Terang, Karbi Anglong Life. Pinpur में सबका साथ सबका विकास पुपेन अदुन तिनता चिंगथुर एट नंग जी लपेन चोलोंग एट नंग जी पुमा थापेन बीजेपी सरकार हिन पेन पिनांगन का चिंगथुर अमु क्लेम पोंडो la solong ki dukilak hemi jangria phanstami PMAY hemsu pipontangro la somthotsi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Tim Karbi Anglong ke Japon Dr. Kliram Ronghang alang tumki matha mate kabur I ponpen Karbi Anglong aru stami atokanu ki dukilak arar phan song dhurom chipu pipin pen pinangan PMAY hemsu pipon padolo la somthotsi Chinthong constituency ke parlo kyong dungarong arar tumstami longdunlo somsi Chinthong hawar penang an arong long phirang kia tumpen kahumridam sinsi singdoloi amser thangmu ruman arong pen chengro kaprek arong stami humridam lo la sohur ha dangar tumpen nang ke than duna tengke nile tumaphan sarkar pen PMAY hemso nang ki pipon theka bangke nile tum Karbi Autonomous Council CM Dr. Liram Ronghang Local MC Deputy Speaker Avijit Krolang tumaphan stami churupar pitlo Bonta nona bangki ahem su kilong duna bang parli pit asomsi mandalo atheki aja contractor ka chikro tum mabang amitha po phan ka chema thalok pena jok ahem ki kimpi tangtia ko pen tangka chuen pilap titi la pen pinang ana dima bangke online transaction pojoini ahem su kilong we ka bang phu account long pen contractor amithang account long chi transfer et la pusom sita do pik pusi alang tum pen than nang pachini la silahai hu elang ni tum ka choklem long ke Karbi Autonomous Council CM Dr. Kliram Ronghang lapen Deputy Speaker Avijit Kro elang ni tum alam toiluma mate elang ni tum tong kapin khat loma mate amit hang aning ke hangaling tong ki claim loma puta alang ni tum pen kaju padupon lapen jong si lahai hu hem nang rap vek ji pulutang te non mele election nang lelia ko nang patang pipon nang ji prabjin pen election of hood vote nang chorek chotke chok chi puta alang ni tum pen ningje pontu VDC chairman Longkiterong na pen Chinthong MSc Sri Avijit Kro Karbi Autonomous Council Deputy Chairman Atuma Longsi Adai Lolo Pusi Pachini Pon Yang homen bo komenta la ke non si long te long na ni kan si ki do lo la ka lam alum tan tan thela la dak na abang ke hum kon ni kim pi men ni he thum pun la du pun ta din hem na long tức là nó cái vàng gì là nó giặc vàng chặt mà chặt chi đi vàng về pin la sarsing mà dan sing dah la ni tum ke bin dong sarsing kan ke aci kerla tu ning kanin lu ko la ka ji dik dah kan thom koma kim pilane na kem pi ke hala itne ram sing ke di te dak na klemek man ke cuma ngoso ram sing abegla lu bot muhet po son he dan pen hung pang ka amen nang thandet po hemar charon he lam ke long charon he long picharon hapu amri pen ke bang la harbarum pen tu bang he la tawara ber he alang ni tum ke hum ni lo ke lo ni lo dolang ma ai dolang bo bang ke non ni po men la an ning kan thom la pu nok ni chuning ri un la ke klama moni tum phanta an ke ni li phon mang hok lo nang thak ta nang thak ke ti ki hot pa na chong kin ta e nang punan ne chong kin jeng ta dam ju ti ane ni chong ni un ulan ke ni ta ke klam ki duk por he besi ke lam gang tang da ni jinun hai he purun hai he la si non la sa non tul non tumarong la non Chinthong CM lom la visit kro phanda la pulo ni du ni la pulo ni hamta ki duk boy pan phanda na nang lang pan ni hamta nang patang ki dap rang te pulo ta hi ni lo ni hanan thane komat senang claim pilo la bang so hem bang ram sing ke ram ke
कि माने नवंबर अक्टूबर सितंबर सिक्लोबर लदी सितंबर सिक्लो कुसन माने patang po buta pu na patang ikedat kitiyo ning cicot ning patang ikedat ke apa sabang patang hinyu lai gerlo Chinthong pen himari rong par Karbi Anglong live Kevangji MLA kilika phan rat chari bom BJP sarkar tum do de sang se pen me thanga song kachepa hai ji phan along ka humri la pen ason kaching thora sai ki claim ji amen pen rong rup rong so rong boralong ki dukilang arare tumalong an ki pate bok panglum tet pen do de sang se an pin lo Lapuson radalong kidam ki panglum tet angbong raratum kumar phansi ki wangji MLA RJ ki theklong kangtu Bangso pathak langdam lo plutang te lakha pharoi sira kep dipu ele constituency long non mat MLA ang hoi ki khi bom lake kidam tang phurun pli pen MLA ka chipa hai dun pen ning kaning koi MLA ang hoi kang ni dun bang phung bidia singing leng non ponta MLA ang hoi si do bom la Bonta Bharatiya Janata Party long non mat aphai kilong lake ke wang GMLA kiliga hut atum amen ki klang lake kadu kavi bangko resir kep anaphai nang klang no bangsong bong pen amen ki klang dun lake kedam tang pen non an phurun pli MLA ki khi bom Bidya Singing Leng MP Barim Horen Singh Be Abarim Karbi Anglong Thomas Council EM Ratan Teron Karbi Anglong Thomas Council EM Kachirong PP EM Tilutuma Hasnu Bokajan MLA Barim kleng duning tipen danglo long sing tobi long sing teron abarim MSc Ram Singh Timong Dr Pankaj Teron pendanglo kadu kawe bank ko resir ke babang phu bang phiatum si BJP song pen ticket ke hangdun alu pali ponlo bonta ke damta por hut pen langdam lo plutang te non ki khibom MLA Bidya Singh leng phurun pli an MLA ing ni pon tanglo bonta rara phan ki mission scheme ke wan piang thega bangke thek ponlong lila Lapenan parta MLA fund pensi konarni kaching thura sai ke deng pu setame ke thek ponlong aphaya masi ki jum hek khangjang bonta phuru ya the harsun ke air anam ke pajum hek nangji polam the bangke ningji ponno halapu MP Barem Horen Singh biaphanle langdam setame ningkan pho MP ki khibom ahut kidu ki sungara ratum ahem kilu damlong le karkia mat gate ing hapring pupendanglo MP LED mate MP Local Area Development Fund atangka pen thangnat scheme ke thek ponlong avi na pen rar phan kaching thu asai mu ki claim PJ kalisi radio kirona sai si claim rong pupendanglo ason anung ki dut tanga bang phulo Ratan Tirona phanle langdam setami Karbi Anglong Thomas Council EM ki khi tanga bang phulo bonta nona por hut raratum akar ia bangge RJ kimi rara phan kang hom thek rar ki duki sung kachini thega bang phula pen ovi kimia phansi MLA ang hoelong kang nijia phansi dipuelisi araratum bangke kelang kang tungalam thisi chethan ponin tilo bonta amen ki klang bangko resir ka bang bong pen kumat ate hangsi pidong amir ke papu ponpo lake apor si thek ponong po bonta ke ongdung BJP arar tum pen ka chethan pona tengke ove kimi la pen RJ kimi bang phua phansi ke theklong kang tung no pusi rong rum pendang lo hithi kulara lo anta ka chethan prayason si arju ponlo News report Karbi Anglong live Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai Nangli choik tha ang thek misen chelongji amar jivan adowai Mane ni la so aprang ke so ke niri ni ken ke so dolo la pen ki ok hormone la sonna kilong pen ke la so dowai ke chu pen sinon ki milo la si Mane nali tunta nali ni hang pe mane mana ke so bang du prote enunta Aprang akisu ta ani du ulu laso amar juan adwai ki supensi lita kene ilu Kidam tang thang chikloni phai inkora pli lakha inkora isi
Borjan constituency ang kang dila youth club along BJP mass joining ame ke pamanpon. Aluhi sarpoman pen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Kliram Ronghang Chitongdun MP Amar Singh Tiso Hauraghat MLA Dor Singh Ronghang EM Surjo Rongphar Richard Toby EM MSC Board Chairman VDC na pen pinang an BJP Karyakarta tum Chitongpon. Bangso melong BJP Borjan Mondal President Sundor Tiso pensi Mechari Ponno. Lapen me ke phalam thialong EM Surjo Rongphar pensi Jai Ponno. Bangso melong APHLC party pen ki ongtung armu BJP along chipog duna birta riponno. Melong MP Amar Singh Tiso pen lam the ke jai ke BJP tumsi bangso article 244A mate hemprek kevan unchot puta ningjepon. APHLC party pen kadukave bang pharo pliatum pen BJP long chipok thek ponlong si kedeng karchu pedoponno. Arong tin ahem tun tin Inthirjer alang ki Junavar sai ki BJ Phan JJM scheme contractor tumpen ki claim sangkoklo bonta non puthot ki claim pangcheng thusi patangpon poputa CM Dr. Kliram Ronghang pen phirang ke thengnu ningjipo APSLC Bangang Peter Bang Bharokli usi aphai nang pele Bang Bharokli bhai gari wedera join ki dekte pinela self help group tum hanta che ki pika pajir che binsar program ko join ne pen bang me dalo sta aphai bang ke bang Bharokli ra phokera isi abang phubang ke tum APSLC ben chi open si BJP party along na chapa abdun so ke deng ke acho amai non la sapi ke Polonia constituency pen ta bang Bharok phobak doji Padar district BJP asai hemalok Padar ni tumko deng konthupo lalang tumanta APSLC ben chi open si BJP party long na chapa abdun Jal Jivan Mission ke Assam Cabinet Minister long ta cheperai erlo central government pen tangkanang le leader ma contractor tu mang ke klempang free sita state Cabinet Minister long pass pon elo central government len ang PPA puta state pen ta tangka pen sita me alang teman pipon pol pen kam ke tangi persi bori pon Dilai pen bijorong pi Karbi Anglong life Kironi thang thang ni phai incorruptly WKLU amai phu manov kramsai hinpen dongkamuka methang sa hemalong phirang ke mai innipon Bangso melong alangli ningje pondo alangli Karbi Anglong alu ke doan organization atuma phanchi tongdamsi ke wangchi media ni elong vet adima longsi talon ponang chi po chuning ri ponalam the chedon saru pusi ningje pon na selangli kachuning ri ateng pen kaduka via songotum kachikroi dun thekapon churu pondo Karbi Recho Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Kliram Ronghang CPIML KSA ke doan Nirman Shramik sangat hon lapen political party tumta kachikroi dun thekapot alangli kramsa sanghu suri suri kachuro pajer pondo Nili tum madanili hoi pensita me lada nili tum office long pen lasu achiklu kedam tang tarikre thom pen si mane lamthi paklang lo je akemi ilitum kemi senje phansi labangsu deng pondo lasi ilitum lanon kebangji mede ahut kedam tang ahut bangke akaprek organization tumta ke deng lo poson do kok titilo lasi neli halasu ahut kedam tang ar nisi tame tuning ri ateng pen Karbi Anglong rat pan ka pachinya teng pen nili kaching han Karbi Anglong organization kedwan lapen political party kedwan tum sitame la labor union kachuning ri ateng pen nang pachet tendency nilitum labor union atum phan isi kehok mate isi nilitum phan isi support ateng pen nili organization atum phan sita mesi churu wangtu lapen Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Ronghang ake hai sita me rang liphanta churu parlo ate nilitum labor union ake manga teng pen adang li sita me na pachet ton thekpo lapen nilitum
Ili tum Karbi Anglong along CPML nang klang lu pen bangke CPML tum kita me alang li tum ta labang su lebar union phan nang chedon don si ninga klong pen se lang li tum ta me nang support don lo la pen do thulang ili tum Karbi Anglong along KSA pen chenglok la pen ke ili tum ladak program organization tum si ta me nang chedon don elo la pen ke ili tum ladak Nirman Shromik Labor lo natumta lapen building and others construction worker union natumta lo lapen ke ladak driver association tum antalo lapen ilitum kaching honai man peng kedo Karbi richu ake hai sitame nang sedon lo lapen ke ilitum la political party kedo anatum sitame ninga klong pen nang sedon dun pupusin ilitum labor union pe sitame ninge thego lo Kironi pen Mohanteron Karbi Anglong Live. Pinia berta kala ponsi kang ton poniklong karno.